Nigel Ian Yabut Laksamana, Amanoknangan Crystal Homes de Rosario, City of San Fernando, Pampanga, at Camille Dizon Franco, Amanoknangan Tierra Vista Subdivision, San Rafael, Mexico, Pampanga, makatakdang kasal king April 21, 2026, amaganap king Metropolitan Cathedral of San Fernando, Santo Rosario, Poblacion, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo, ingating balong nanumang bage, amalyaring sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat dang ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idaon tayo iting banalamisa para king kapasalamatan ning balayaning maya papastol. Antimurin kapasalamatan dari Analisa and Edsel Villapando, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Raquel Miranda, Mr. and Mrs. Reynan Solis, Gloria Matic, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dali Kanda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Stores, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Service, Raquel Miranda, Evelyn Pangilinan, Antoinette Aguas, Teresita Bognot, Kambeda ring karelang familia,
para king makapasubaling kayadwanan dari Benjamin Lacanlale, Alicia Samia, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, para king Aldoque Baitanang Malu Mercado, Chito Butchiw, para king masampat na pamaglakbe ng Delia Fabalan, para king malagwang kapaldanan, Rosie Gopez, Susan Gonzales, Clarita and Joey Guanlao, Maria and Arlene Nats, Joselito Garfield. Yulino sana king kayaryan ng maligaya ring kakatamong kapatadamayang unabye, lalong-lalo na yung kaladwa dari Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, para king death anniversary ng Godofredo Jr., Maricel Pineda, Virgilio Pineda, Ferminia Manalo, Wilfredo Manalo, Dave Reyes, Emmanuel Sampang, Herminia Serrano, Mark Christian, Lorna, Gregorio Jr., Francisca, Fernando, Loretta, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Melencio, Carlito, Eugenio, Socorro, Eufemia, Segundo, Godofredo Sr., Renato, Gregorio, Romeo, Ruben, Marisa, Milagros, Arturo Sr., Isabelita, Dalisay, Danilo, Justino, Clarinda, Esperidion, Faustina, Tiburcia, Rufo, Maria, Pedro, Gloria, Alberto, Remilio, Joselito Rufo, Jason, Jesus, Jose Sr., Alan, Hermi, Apong Piding, Apong Mayang, Jose, Janjan, Josepino. At mo pungeni king katlong Domingo ning Kwaresma, anting meto nga pamilya, makiabeta mo king dalit a pamuklat.
Tigmeto nga pamilya, kinlagyo ni Igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ampong kapayapan, ibat king Diyos sa igpatamo, mantabe sanang parati kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Kalupaning babaeng Samaritana, mautamo mo naman karing mas malalam bage. Mautamo emo keng danom. Uling aliwa mo naman ing katawan ing lalangi kay katamo. Nung makanano neng pigkalob ning Ginoo, ing kayang sarili anting mabyedanom king babay, may kapasno king kayang kawa. Makanyan tamo mo naman sanang manakit kapasnawan, karing kao tamo king Ginoo. Kaniting Eucharistia, saklo tamo king grasya na. At batang maging karapat dapat makisulo kaya, sadya tala pa rin kaya katang sarili at tanyawaran tamo yung kayang pakalulo at lunos. Karing kakulangan at kasalanan at kaya katang arapat. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok. At king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampon banal. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Ginoo, a Diyos tam. ing Diyos sa mayupain totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Manalangin tam. O Diyos, sa igpami, ika ing panibatan ning sablang pakalulo at sibol ning sablang kayapan. Pepakit mo, kinging pamagayuno, ing pamanalangin at pamaglimos, makaibye kapaldanan karing taong makasalanan. Tingiran mo sanang mipnong pakalulo, ing mapakumbabaming pamangilala king kasalanan mi. Ban kanita ngening duruko milakeka ring konsensyami, pangain tuliran mi namang mirinan alang kupas sa kapaldanan, pauli ning lugod mo. Itiadwan mi keka, O Diyos, king kapamilata ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pamagari king kameto nga ning banala Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, hindi bruning eksodo. Pawulin in tutuna lampakang king kawra, din tao, sinduren sa sambatan ni Moises. Bakit linuwal mo kepak, keni Ehipto, ngarang sinabi, para mo mga mate kami kang ikaw kete, kambeda ring anak mi at ding animal aseseme. I Moises nga nandi na lumpasaw king Ginoo. Nanindaptang ko karintaong deni. E nalambat, mekad, pamukulan da na kumbato. Ing Ginoo nga nakang Moises.
Mituki kang mapilan karing makatwa ni Israel, at lumakad kayong makawuna karing tao. Kimpaglakad yo, idalame at talnan intukod, apispas mo king ilog ning Nilo. Pangarasyo ketang maragula batu king Horeb, das na nyo naku ka rin. Idaldak me ketang batu ing kekan tukod, at sumibol ka rin indanum, amalyari rang inuman din tao. Ita ya inde patanang Moises, kindurungutan daring makatwa ni Israel. Inlugala ita, inaus deng masa at Meriba, pawulin ning pamibulong-bulong daring Israelita, at pawulin ng panyubukan de inginu, inya ngarang sinabi. At yubo saltamo inginu, o alayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, idalit tayo po. May kayo Kenny, matula tayang purian ing Ginoo. Ikulyo tamo ing kapurian, kingkutan ing kaligtasan tamo. Lumapit tamo kayo, mipnong kapasalamatan. Masaya tamo midalit, salmo kayo. Malawas tamo, kilub, duko tamo, at siklawud kingarapana. Siklawud tamo kingarapan Ginoo, akekatamo ginawa. Wuling ya, inkekatamo Diyos. At itamo imbalen, akeyang papastulan. Itamo ingkawan, akeyang tatarian. Sana makiramdam kayong ngeni kayo. Eila kakabat din puso yu. Antimo inde patanyo karin meriba. Antimo in karing kindisyerto, kanitang aldo karing masa.
Anong nudin pipumpunan nyo, inamunan dako at pinyubukan. Bistaman tengalanda, ingka kong depatan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Ngining mi pabanalan tana, king kapamilataning kasalpantayanan, may kalapit tamo kin Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong ginutamo. King kapamilatana, ikwa tamong miras kaniting grasyang pagkabilyan tamo, king uli ng kasalpantayanan. At king kabilyan na yan, karin tamo mitutulang manenaya, king pangarakayanan tamo, king ligaya ni Diyos. Iting pag-asa makabigo kaya katamo, uling ng Diyos, tigtog na karing puso tamo. Ingkayang lugod kapamilatanan ng Jesucristo, kapamilatanan ng Espiritu Santong pigkalob na kaya katamo. Kanitang kasalukuyan tamong alang arapat, nanuman para king sarili tamo. Kristo, king panahon tildunin Diyos, meteya alang-alang karing taong makasalanan. Mayan para king ninuman, ing pasibayo ya king kamatayan. Agyang alang-ala king metong ataong banal. Bistaman atin piyupayan king ing metong ataw. Pasibayo ya king kamatayan. Alang-alang king metong ataong mayap. Dapot Kristo meteyang alang-alang kaya katamo. Kanitang itamo makasalanan tapa. At itiya ing sarili ng kamasalan ng Diyos. Kingya kaluguran na katamong emunano. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapot parangalan ing mayap mabalita. Ginoo, tunepin ikang talapangabos ning yato. Dinan mo kong danom amabye, bana kong kumawong pasibayo.
Ing ginuman tabay ke kayungan. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus mira siya king Sikar, meto nga balen Samaritano. Malapit ketang gabon na pigkalob ng Jacob kang Jose ay anak na, at siya rin ing talaga ng Jacob. At Jesus king pangapagal ng miglakad, migpainawaya at linuklok lele ning talaga. Magugtong aldo na kanita, ing meto nga Samaritana, di natangya bansaklong danom. Jesus nga na kaya, pakirinan mo na akong danom bakong makainom. Dingalagad na at tsula kanita king balen para saling pamangan. Ing Samaritana nga nang may kibat, Nano, metong kang Hudyo, makanano kang makapanyawad inuman ka na ako. Ngening ako, metong kong Samaritana. Ding Hudyo king kamatutuanan, ela makitalamitan karing Samaritano. I Jesus nga nang minatba, nung balo mo ing yayalok ning Diyos, at nung nino ing sasabi kaya kang pakirinan mo na akong danom bakong makainom, mekad ika na mismo ing manyawad, at mekad ya pagkaluba na kang danom amabye. Alakang timba Ginoo nga nang may kibat ning babae, at ing talaga malalam ya, nuka rin mo kwanan ing danom amabye. Migit kapawari, king nunuming ihakob, aminyeke kami kaniting talaga. At ya mismo, pati na rin kay ang anak at animales, ketilangan kinangwang inuman. At Jesus nga nang may kibat kaya, ninuman ing minom king danumayan, kumao yang pasibayo. Dapot ing ninumang minom king danom ay bieko, ene kumaong pasibayo kapilanman. Ing danom ay bieko, maging metong yang sibol kilob na, isibol na ing bie alananga. Ginoo nga naning babay, dinan mo na akong antikaniting danom, ban kanita en ako kumaong pasibayo at kapilanman en ako mangailangan munta at saklong danom keti. Metong kayo pong propeta, nga naning babay, ding pipumpunan mi simbande ing Diyos kimbundok ay ti, dapat i kayong Hudyo sa sabyenyo, king Jerusalem mo bukod, karinya sukat sambaning Diyos. Sinabi ng Jesus kaya, babae, panwalan mo ko, datangin panahon, asamban niya ingig pa, ekim bundok ay ti, ni karin man Jerusalem. Iko ang Samaritano, eye balo yung sasamban nyo. I kaming Hudyo, balo miya yung kekeng sasamban, pablasang ing kaligtasan, mahanibatan karing Hudyo. Dapat datangin panahon, king kamatutuanan, miras na, potangin tunes, sasamba, sambande ingigpa, king espiritu ampon katutuan. Makanyan laring talasambang burinang samba, ningigpa kaya. Ing Diyos espirituya, at ding sasamba kaya, sukat lang samba kaya, king espiritu at katutuan. Ing babae nga na kaya, balo ko king ing Mesiyas, itangaw sandang Kristo, datang ya. Panyatang na, ituro na kaya kami sablang bage. Akong makipagsalita kaya ka, ako na kabod ita, nga ng Jesus kaya. Dakala ka ring Samaritano, king balena ita, ring meniwala kang Jesus, inya karasda kang Jesus inawad da, king manatili ya karela, at Jesus menatili yaping adwang aldo ka rin. Inyang migsalita ya karela, lalo lang merakal ding meniwala kaya at ngara king babay. Ngeni maniwala kami, dapat ena pauli ning belita mo kaya kami, nune pauli ning i kami mismo dindam miya, at akilala mi, king tutuping ya, ing talapagligtas ning yato. Kapatading mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Ginoo. Maya pa abak po, kaya kayongan.
Kalialdonan, po. Mapali na yung panahon. Pag mapaling panahon, talakalisangan na rin tao, syempre. Nyahe na ako po magtaka. Nung ka rin tutukin Domingo kanyan, kukuyad na yung susulod yung king misa. O kayo naman magtaka, nung yung ka na akong sutana, backlash siya. Po. Uling malisangan yung panahon, aliwa mo yung mahalan ng kukuyad. Lalaki, babae, pating pasensya. Agad lang bibabaklereng tao, potang malisangan labili, irritabli ladatang. Bakit kaya? O syempre, baluta naman, potang malisangan, mapali, aliwa mo yung lalangi ka pakiramdam. Syempre, yung katawan tamo nga rapin, it's 60% water. Nya potang magkulang yung danom, oita, maging kang irritabli. Totoo naman, at lumungal dong minumintao, Mateya, makantaya ka importanteng danom, king katawan tamo. Nya, aintindihan nyo po siguro, karem pamamasa tamo, ing tema, yapin ng importansya na ning danom, ang poing kao, daring taong magkulangan kaniti. Nung dindam tayong mumunang pamamasa, nano milyari, paluwal na lang Moises ding Israelita, delano kin disyerto. O neng karasdakin disyerto, alang danom. Was it a big deal? Alakan danom, magreklamo ka? O nung atyo ka bulaon, ka makayang migaga na ka, sagli kang manikwang danom keni. O neng atyo ka kin disyerto Alakang danom at atyo ka kin disyerto, anti ka mong may sentensyang mate. Uling kin disyerto, no ka rin ka man ako, danom kin disyerto. Nya makanyan na mo yung karelang pamagreklamo. In fact, it was a complaint, it was a grumble kang Moises, not the typical complaint na bala mo harmless ali. Ing pamagreklamong gewada kang Moises atin yan samot pamagpanik. Bakit? O syempre, kanyaman dabili king Ehipto hanggang pa namang alipan la ka rin. Atin lang unlimited supply of water. Ngining delano kin disyertong Moises, may buglang mga mate, king kawa, danom. Nya migreklamo la king Ginoo at migduda, nga nanin tawling amano naning mumunang pamamasa, tutupin kaya be tayong Ginoo. King Ebanghelyo, mikit noman ding adwang mawa. Ing kawa, naning Ginoo keng danom, pisikal a danom. May pagalyan durot-durot, lakad-lakad, mapaling aldo, painaway akin talaga. Problema makainom, muling alayang timba, apanyalok king talaga. Ing kayang kao, more of physical. Ngayon yan datang yung metong Samaritana, he broke protocol. How? Pegisabyan ng meto nga babaeng Samaritana. Babae nepin, Samaritana ya pa. It was inappropriate for a Jewish man na makipagsalita king meto nga babae. Ilang adwa ka rin. And yet, pegisabyan may kisabi ang mayap nung makalyari ang minum, uling, baway at talagang danom. Ing kadwa, makigamit king gamit na ni Samaritana. Ewari po, deng Hudyo pong Samaritano, as na mo katingka ding karelang the enmity between Jews and Samaritan na they edaburing maki talamitan kimbala metong all the more gumamit king gamit da. Kimpanlalawet darong Hudyo, marinat ting hanggang gamit da rin Samaritana. And yet, may kisabi ang Ginoo, nung pwede ang makinom, uling mahaway ang danom. Tao yan tao, nga pong Ginoo. Ing kaduang kao, dindamtamog yung Ebanghelyo, ing kao, panamdamanan ng babae. Ating sangkan, bakit di natangya, nanong oras, kaugtuang aldo, ninong matinong tao, sasaklong danom kapalyan-palyan. Ikayo po patamamipi kayo nanong oras.
Dakal-dakal, mamipi ka, aba ka maranon. Alay pa yung Aldo, alas 5, alas 4, alas 6. Bakanita pa nga alas 7, alas 8, manyable na ka. Nakamabilad. Impamanyak looking baryo kanita, makanyan mo naman. Denim babay, ketang lugar ay ta, sasaklula. Ala pang Aldo. Kabang manayala, syempre, yakabo dito yung source of water. Kabang atsula ka rin, may papagchismisan, may papagkwentuhan, may papagmaritesla. Alang saklu, kaugtuang Aldo, kapalyan-palyan. Namoy ning babay, di natangyang kaugtuang Aldo. Actually, hindi damtamo pong ebanghelyo, itang short version. Itang long version, 4 pages. Nung basan ke, pota ko mainip kayo. Nyay ko niya mo yung lamanan nita. Makanano mayakit ingkaw na ning babay. Ingkaw, emo kem physical adanom. Inya mi pagkwento lang ning Ginoo. Nga na ning Ginoo kaya, totoo, ala kaping asawa. Uling mi kalima na kang asawa, nga na. Kayabe mo ngeni, may manasawa. So, buri na sabyan, may kayanam na yung lalaki kimbiyena. O nung kitang panahon na ito, makipag-live-in ka, kayari mong may kalimang asawa, palagi mo, nakapag-piyesdan deng mi pagkwento keng sasaklong danom. O na, ako pasaklo, paborin ko no pang makuka rin, mga nita po tangala na loy, dana ako akit. In short, di natangya, kaugtong aldoling sasalikot ya. Deburing akit, pikakarine na yung meging biyena. Pikakarine na yung estado na ning kayang biye. Nyay niyang akit na yung Ginoo, ikit na ning Ginoo kaya itang kaway ta. O nung ka talaga ating panintunan, mau ka, king meto nga bage, ka makalimang asawa. She was hungry, thirsting for something, probably a genuine love that he found in Jesus. King pampitong lalaking di natangking biyena, ing Ginoo, kanita na ikit, ing panintunana, ing kaw amekapawi, king mas malalam kaw na ning babay. King tula na, uling ikit na itang peka makapawi king kaw pilubluba na. Likwaning kayang timba, alay pa man laman, pintalano ring tao kimbaryo at pemalita na akarungot ne ing talapagligtas. Uli na nita, dakalang may kakilala pa kaya. Kalupan na ning babay, itamo mo naman, dakal tamo, kaw, kimbye. We thirst for things, deeper things in life. Makatapila na ako pong miglan niya, kareng masakit. Reta pong makarate, kimbale. Deni kaya isipan ko, ikang malwat ng masakit, makarate ka kimbale, nano'y kaw mo? Ka ba maong milwal, mipasyal, manakit taliwang lugar? Nung ikayo pong masakit, makakulong kayo, pila na kong bulan, pila na kong banwa, king metong mong kwarto, mo paninasan itang bisa kang milwal, hanggang pilan mong oras. Manakit taliwang tao, abaw may ngangin king kilwal. Ako siguro, maaw ko kaya makanta. O kayo pong matwanang pengari, ka ba mao keng importansya? Itang pakiramdam mo, kailangan da ka pa rin anak mo hanggang pang matwa na la o maragol na la. Neng kahit po rin pengari, burida naman panamdaman itang magberat la pakarela rin anak da hanggang pang matwa na la. Aminan nyo man ang pongali, kayo pong matwa ng pengari, mao kayo. Ating makantang kao, keng pilubluban. Mawa kang atensyon at lambing, kareng anak, hanggang pang matwa na la. Ika nga tsuking magulong kabilyan, lalo na pong yeni, gera. Ka ba mao, keng katahimikan, kapanatagan, itangalakang pigaganakan kimbye? Ikang piling magdilidili, ka ba maong kakwento?
kayabe, kayantabe. Ika nga mapapansin na kayapan. Eka ba mao, maski malagad mo, apansinan dahin kaya kang gagawan. Just to make you feel validated, appreciated, and important. Sometimes, we want that feeling. We hunger for that feeling. At emarok ita. Igang mi palili kindalan. Eka ba maong mi patawaran at mi dinan chance, makapaglarin kare nga gawa mong kasiran. Nano maning kaya katangkaw kimbye, manayaya nga pong Ginoo king talaga. Makasadyang mipawi keng mau at lalangitang kaladwa. Kaniting panahon ning Malialdo, mapalim panahon. Dakal lalangi, alimo, akmulan at katawan. Nune pati pilubluban at kayapan. Oy ninay ginutamo, amidadaon refreshment. Mi presko ka, mi pasno ka, king mabyedano mababyena. Nga na ning Ginoo, nino man minom kaniti, ene kumao kapilanman. Nya kaya kayungan po, sadyayo na larentimbayo, o rin kaya kumbanga, deng tumbler, ampong galon, tara, saklutana, king sibol na. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Kung Diyos, panglubos At kang Jesucristo, ang agliging upaya ni Banal na Espiritu, dinasalalam na upayang Posyo Pilato, ipako king krus mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubli ang mebe. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bahan mukum mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu. king pangasublirang miering mete, at kimbye alanangga. Amen. Kapatad, mitipon tamo kaniting banal ng panahon ning pamanisi, ban pagmasusyan niya yung misteryo ning kekatang kaligtasan kang Kristo. Ipanigapu tamo ing mapamakalulo tamong Dios, buklat ne para king meto yato, ing sibol ning bye ampon kanwanan, nga tamong manalangin. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Para karing pamuntok ning banala kapulungan. Ban ingobra niya, mipanwanan ampon mabing mabunga. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Para karing magsadya para king binyag. King Paskwa ning pangasubling mebye. Balang sabik manaya kaniting kapag masusyan. Kambenang maglapo at tula. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Para karing pamuntok ning bansa tamo, ampon ding balang bansa, balang magobrang abe-abe, makibat karing pamangailangan ding pakakalulo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Para karing daranop ampon kakaw king kayapan, katuliran ampon kapayapan, ban mipakabsyan ampon mipakasngawan lo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Para kareng may sakit, matwa, ampon mabibina, ban ing kapanayan do, king mapamakalulo ng lugod ning Diyos, di na nalang kasngawan, ampon kayapan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakalulo. Para kay katamong sablang sasamba, keti, ban ing lugod ning Diyos, labis-labis mitugtog karing puso tamo,
ban atugtog tamo naman, iting lugod karing aliwa. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Para karing sablang miyango na biye, balang mitutula kapilan man, king ligaya ning Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ngeni aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, ika ing talapangabos mi, matula mo kaming pasakluan danom, ibat king sibol ning alangagamong pakalulo, antimoing depatan ning Samaritana. Ipagkalob mo kaya kami ing makakabos mong kasopan, antimong pakibat karing panalangin mi, uling gagawan mila king lagyo ning anak mo, i Kristo aginomi manggaman king alananga. Amen. Talakad tapo. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan tuto. Panggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligay ng lagyo na. King ikasaplala tamo at ing mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, mayaplak ka sana kareting yayampang mikeka, bani kaming sablang manalangin para king pangapatawad ning sablang pamikasalami, mabiyasa kami namang mamatawad karing kaparaming tao. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabe ake kayungan, At keka ang timuri. ikasyoren pusoyo. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti ang karapat dapat ampon matulid.
tunepin karapat-dapat, ampon matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan da kakapilan man at no karin man o Ginoo, banal at Diyos, malugod ampon maganaka, kapamilatan ng Kristong Ginomi, pablasang kanitang minyawad yang inuman king Samaritana, kanita murin tenam na kaya, ing kalam ning kasalpantayanan, layon neng pe pangayin tuliran, kumao king pamanyal pantaya kaya, ban kaya murin milablab, ingapi ning dibinong lugod na. Ulinita, makanyan kami naman pasalamat keka at kayagom ding anghel, babansag mi ing kayo payan mo, ngaming ang pupuri. Kapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo antimoy titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa nalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lob dinahon imbyena king pamaylasa at kamatayan. Kinwana yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne at dinwang ne karing disipulo na nga na kwananye iti, ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyaning kalis karing kayan disipulo nga na. Kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Itiing kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miya keka iting tinape nimbye ating kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banala kapulungan mo makalaganap king meto, yato ban miganap ya king lugod, kamberang Leo, ing kaya kaming Papa, Florentino, ing kaya kaming Obispo, Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbielananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, rin sablang apostola, santo at tinupad king malmong kaburian, kaya baning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Paratitasan ang akit king ginuing kapasnawan, makasaklo king sibol ning mabyedanom, abukod mong kaya manibatan. Anyawaran tayo tikim panalangin tiro na mismo kaya katao.
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paningke kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, mangaman king alanangga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyan magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ing Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka ang temuri. Dakit tayo kimbalang metong ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kaman po. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing tinape at sibol ning biye. Mapalad tamo itamong ausanan tanggap king kayang katawan. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkasmayang amano mo at kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat, pauli na nangyening penandit, era tanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, balamuwari at suka ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana pa yung tulot kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Alakad tapo. Manalangin tam. O Ginoo, ngening biryan mo kaming tinanggap kareting banal a misteryo, at kedi papan king yato, papalyaryan mo kaming tanggap king tinape ning banwa. Mapakumbabaming ipaniga po, keka, king iting misteryong gimpanan mi, apatutwanan mineman sana, king pamibyebyemi. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Luklok tapa po sagli. Second Sunday pong ngeni, pasibayo, panyawad ko la pong sahop, din kaya katamong magpari, ang pong scholars na ning kaya katamong parokya. On their behalf, dakal punda kala salamat, king kaya kayong sahop. Kapabaluan, para king dalaning krus. March 11, 2026, Miyerkules, alas 4 na po ning gatpanapon, maganap ing pamuklat arito ketiking pisambaning parokya. Painturo king phase 2, ing misa maganap king phase 2. March 13, 2026, Biyernes, alas 4 ning gatpanapon, maganap ing pamagmula king pavilion ning The Houselands, Pampanga, painturo king kabilugan na subdivision, kaya rin ing dala ning krus, tuki ing banal a misa. Salamat po. Ipresenta kaya pong mabilis ing financial statement na ning kaya katamong construction. Bali, o yan po yung total income, ring donasyon na linob na po kaya katamo. Ing linob na pong donasyon, manibatin niya magumpisa tamo, 1.386 132. Yung pong maging gastos sana 1.8, so deficit tana mo pong 413,000. Yung kaya katamo pong target gastos 2.5 ya. So mga lampas pang metong a milyon yung paltota mo. Yan ako man po kakarog ang po ang tatakot balo maragul ko kumpiyansa king sibol ding ganakada rin kaluguran ng pong din kaya katang parokyano. So yun po detalye kanyan, i-post na lamo po kaya tang bulletin board ka rin. Bako pong mga inipan, kaya beda rin financial statements na rin kaya katang parokya. Pasibayo po, karambisang sumahop king kaya katang proyekto, dakal pong dakala salamat at manyat ko pong dispensa, uling medyo marinat na po, lalo na kaya side Kenny. May flooring niya po itang keta, so kaya tutuking Domingo po kanya, itayong mibubungan. Next week po, ininayong mibubungan ang pong ma-flooring niya. Yung pong retablo, last part niya mo, king level na. Yan pa si Bayo, dakal pong salamat. Talakad tam. Yung Ginoo man tabi kaya kayongan, At kaya ka ang timuri. ito ko yung buntok yo para king bendisyon. O Ginoo, ituntun mo la ring puso ring sasalpantaya keka at king ganakamo, pagkalam mo ka ring talasuyo mo iting grasya, ngening mandatilala king lugod keka at karing kapararang tao. Ato parandesa ing kabilugan ning kautusan mo. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ing igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw ne, umena kayo, saklo king mabyedanom, ababyening Ginoo. Salamat, King Diyos.